Bay Düşüm Bank. Dolar 83, euro 84 som 50 tıyın. Rubl 1 som 30 tıyın. Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана коноктору, саламатсыздарбы? 1 август 2022 жыл Бишкек шаары банктарды билип беребиз. Саат 9:30 болуп калды эртең мененки. Анда эмесе баштадык. Биз менен болуңуздар. Айыл банк доллар 82 сом 60 тыйын, евро 85 сом, рубль 1 сом 30 тыйын, тенге 110 тыйын. Айыл банк. Бакай банк доллар 83, евро 85 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 30 тыйын, тенге 115 тыйын. Исламик банк доллар 82.50, евро 83, рубль 1 сом 30 тыйын. Капитал банк доллар 83, евро 84 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 30 тыйын, тенге 118 тыйын. Кыргыз Коммерц банк доллар 83, евро 85, рубль 1 сом 30 тыйын, тенге 120 тыйын. Оптима банк доллар 83, евро 85 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 30 тыйын, тенге 120 тыйын. Финанс Кредит банк 01 8 ай saat 9'dan 33 minut öttü. Dolar 82 som 50 tıyın, euro 84 som, tenge 115 tıyın, rubl 1 som 29 tıyın. Finans Kredit bank. Şu menen videonu ayaktayбыз. Sağ salamатта turunuzlar. Kanalda жаңы болып жатсаңыз, kızıl подписаться кнопкасын басып, қоңыраучаны басып қойыңыз. Ошондо биз киргизип бараткан видеолорду биринчилерден көрүп турасыздар. Ой пикирлерди комментарийге калтырып кетириңиздер.